Tuzamutseho gato tukambuka imbibi, Abarundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahereye kera kose rwose bashaka kurenga ngo bagatangiza intambara ku ruhande rw'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigaragaza ko rwose ntabwo bagifitiye intambara, nta nubwo giteganya kugira, ndetse rwose ngo niyo batinya si batinya Abarundi cyangwa Abanyekongo, ahubwo ngo nibakomeza kwishuka ko baraza kurwana bagahangana, ngo baraza kuba bafite ibibazo byinshi byo mu mutwe, kuko ngo u Rwanda rufite igisirikare kidakinishwa. U Rwanda rwegeranye n'ibihugu byombi bishaka kurwataka, umwe ku mupaka w'iburengerazuba undi ku mupaka w'amajyepfo. Iki gihugu gifite igisirikare kizwi hose ku mugabane wa Afurika, ni RDF, Rwanda Defense Force, nayo iri mu mashami atatu yose agiye atandukanye, harimo abasirikare bari ku kazi bagera ku 35,000 n'inkeragutabara zirenga 45,000 zahawe umwitozo ukarishye cyane wa gisirikare, bose hamwe ubwo bakaba abasirikare b'u Rwanda bakaba 75,000 hafi 80. Ni igisirikare kigizwe n'umubare muto w'abasirikare ugereranyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gupanga kubataka, ariko igisirikare cy'u Rwanda kiri ku murongo kandi gifite ikosi rya karite. U Rwanda rufata umwanya w'ijana kugera ku 110 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose hagendewe ku ngingo zifatirwaho n'urubuga Global Firepower. U Rwanda kandi rugafata umwanya wa 12 kuri iyi ngingo ku mugabane wose wa Afurika.